muciaisia na gutungia mubea nundu wa kuendea kwithiwa na itu thini wa kilungu kicha Usili. Tuonake wakili witu James Kathili na ende na utuelesia maundu kibathukanyo thini wa utongoi. Pe kindu ende na weta wakili. Ni ninaelesia ubo wa undu andu mailetha machene nikenda withi atongoi ala meunyuba sehemu ila manyuba mekuna wiola maiti na nini na kwata sana wia wa MCA na nienda numebubu Faith kwa ndai ya nasie kana bia andu angi meta wa kwa county pe andu meta wa the executive usu ni governor na deputy tundu governor deputy pamwe na MCAs manuba wa muthono umwe yunamo wia ula munene wa governor ena deputy wake chambe ni usobya esilikali ku form government nikenda kambo sobya cabinet ala meta wa mawaziri kana county executive committee members alafu maketa ma chief officers ala ni mometha me accounting officers and authorized officers ndini wa department ila governor kusobya na kwitha na director ku part ya mbe ya governor and deputy ikwamba sobya silikali na ende asobya silikali either ainenga na direction kwa esilikali ame ila nineta sia kula ninenda atu isileba na ndibesela niweka nienda inyweta kikundi kenda withie yuni mungu atemba u nikenda atu isileba u part ya mbe ya nake mundu la woso ni governor alike silikali ni zitha kwitha aeletwe ni manifesto ya u governor tundu walikua with the system ya umutethesia nikenda anenga nikila wathani kwa we saithi anuandikiwe na wanewa uya munene na tito kuelewa tafadhali unaokathe batondu kwa kamba ikala kando nikenda bakalika mundu kuelewa mind ya u governor na deputy wake kuyana na mandate ila manengeto nandu tundu twaise kana pina uonthe witha anduni na andu mosa manengano among andu ala manengeto ima governors na their deputies nikenda withe ni matono mathukuma kwa u mailetha ne andu mailetha makwatanite kindu kimwe na makosala pia twinamo na ni wetia andu ala no mathukuma kwa executive ni kuandikwa no yithia we ndu thukuma silikali ila ikuandikite ndu thukuma governor ula ukunengete wia tundu wailetha akosie nikenda umutethesie abike bandu no tondo mweta kwa zetu sembete tumete masaku town twendete bandu beta wakasebe na indi wakwata mutini wisi governor ndete puna nukwenda mundu wa munenga akaliwa akakunda endete nukwenda mundu wake atu cheka ticha akosa misibya kamoba na aku kindu cha mbe maybe kumilila mabia kumilila mwiyo withi ndati kaba lo endete kana muendete woyambia kumwendete ya makutano machumbi wendete withi wendete opposite nduna mutethesia na nuende na kwika makosa na nuku abuse authority kana bina ula mundu wanengiwe na yutauma kusobya silikali kila kingi governors au county governments executive maker ni maundwala mathanie na matwa mbunge kwanzia ya budget na mambe tukithwa kuhakikisha kana maundu asu nimekika tundu no mena authority ya kuhakikisha kana ndu asu imekika chambe withi alama thukumia mwa misala cha keli thathe project inenga nitwe maundu maendeo maundu asu nimekwa ibinda ila ya ilite na ethabe mundu wina otulu mena mandate ya kumubetanga nikenda tundu wa mo etha ni governor na wanenga mundu wia na makukuna ethe no otulu wa mo mubuta andu niwe makoko buta na niwe makalaumu oila wona mundu ayuka yawe governor mbai kala kando nundu ni wisipe andu mamutumie na maende na umakia usuni wa county executive na unenga na report mbungeni tupikite bana na uyongi wa executive ni tuika kindu kita public participation kwenda kuo ya nduni kumaelesi ai sindula twendaika ni na tupikite bana kani wete face kwanda tikemwe kindu cheta public participation tene maendeleo meka wakuyana undu chairman wa kanu wa kisio chuasi kandu miosito yukwanda yatia tina buzia chama nakito tumio kwanda ya nongelekanyo lakini yu maendeleo meka wakuyana na nondu andu makisio kina meka landi na mewana kwa unjukumu mwe ya county executive ni kwenda kuo ya nduni ethati na miradi ya Ndongoi ukekala na andu mabana ukamea ba tienda ka Ndongoi kana ba
tienda timane mabata menyu makamunenga mabata onze mabata maingi lakini umwe onze mayisa ukuna ibinda yemwe yuka tunenge in priority kuma nambe mpaka 10 tikana kwata mwanya twambia na yiku na indi mabata suo onze mayeto pamwe maitwa kwa ile department of economic planning tuimana tukambia bana na bangi ku budget yoka already into bala tukaka school wa ECD bala tukenza Ndongoi bala tukasobe sibitali bala tukenza lelu mondo asu on the tizo atisi kuyana na budget ila yibobo so that is your role ya executive ekafizi numebunilike kwa andumetwa members of National Assembly ma MP ibinda yetu ibo mebahati kwi ma MCA tunumo ma MCA maimbesa manenga we lakini MP pepeza sitawasa CDF matumia kuthukumiria nano makwata ambesa unenga na bursaries lakini mbesa ila si uthukumithia ila milati twitu nawe ta ya twasi islangani Ndongoi ku ya nduani inenga wa MCA kwa county kwa yuyu katibe yibo ila proposed betuika makanewa kiti cha uthukuma but for now mainenga we no ila ivadhe we mulati usu yes mbeza sionde siana wani executive lakini maziania nimetha my consult na MCS nikenda tundu na isi ni cake ya ile kwani wa the 40 wards tasia masako kwangelekanyo kila mundu ni wa ile kwithia kila bandu no bai wakindu nikenda withia ward imwe inati wa mana sio ni sidhasi ya nene chukila nisiki ninilo ele sindu mbingi zon tita nao na sindu inengana we siani ukethia ibatu kapo nze banengano sianona tundu no mabata maziana na lakini pe kundu mekubika paka twika ni tukwenda withia yukila MCA nitamunenga a propose maendeleo kwika na tuyasi ukila MCA ni wabathi wata milioni 10 na yu ati wanewa wiye wanewa wewa within milioni 10 endoka ukanene na nduma departments miradi ibo kwenda yikwe ya ukobika milioni 10 ku to that extent ni to no kwene lakini ndio kila nidhanisi pe bina kwizotuka yimukanenga wa iko ondu counties itakwata mbeza iko sia nene aya twende indi ba kwa member of National Assembly we are war twice we are war one nimeka oversight kula kwi musumbi wa ndi na pia ni maso basemiao na pia ni mathukumitha cia mbesa cia CDF kila mitha manengetwe makanenga ciana bursaries ingi makoka makeko makaka maskulu makako masibitali makoko o maundu kadhaa matumite mbesa cia CDF isu ni part of we are war na yukila na ilo kulia alama tu iloele wailo dhimia mjumbe wa MP yuti kwa MP ni kindu chambe ila miao ikupitu kujoba ya mbunge 1 a propose mu ya omwe 2 ila mu ya wende onezo propose we mundu ila wende na ujandiliano ni wiwi ayumya point ukenda withi nu kuelewa mu yao cha keli mu yao wa umwe nu sia ya sia ukethia mu yao nwende na utekelezo cha katatu mapata ala metho ame mandu maku no twa kajione ngana statements aikulie makulio kila kingi mbeza cia CDF pena transparency imbeza nithukuma isu sindwila andu maelezo maisisia tundu atongo ya ingi na maybe mthino mwenge so tiko MP ndisi lakini huyu MP ayasia ayi kuna kithui na kite sibitali bana na kite skulu cia nona na kite na ngamunenga basari no sawa lakini pa MP unenga na mbeza cia kita basari twambizi andu magita okenga na mana tizi yake ini mbeza cia mwene ya Kenya nenge twake wati aania aende na kuania ku aile kwasia ninethiwe ni mwiki kuna ania nesa ana masomethia na kasukulu na kasibitali na nekona lakini tikwasia tio wisi na neki onoketha tio waibo maundu asumaile tho maende kuma kia mundu kana wiki kwake kuhakikisha kana kilo nengete ni wake thukumiria nesa netha ni witwa kasobi nwendia sobia muya in fact tuke andu aingi makesa kuelewa sindui ona andu aingi mayesa unga maitani maitwe yone tundu baikindu meka ila sindu wona ati baitwika MP miaka 5 ethile na ndane na mbunge aendete mbunge kwikata miaka 5 ndu ona chuma ko chailo thela ko tailo tumwa nikenda kwenyuke the kuma nikape mundu atumani mundu tatumie baya tundu
you either we are particular constituency tase you my constituency is constituency A ndio ndo wera bala numete ndikeza mtu nini eti thina you anytime bunge abingwa speaker ainena ni waele kwa se Mr. Kathili so when I stand I should say this is what A is saying kana constituency yakwa yasiona that is representation lakini etha mundu ndanena ndeka hata chake ni kwa asiani mwaki ye school baki ndo bayo ndoneka na atwaki school no timbe tino latina wa ndo ma Kenya nenda mombelo ile tino tina go tikathi ya ndo kweka sindula maile kweka yuto ngathi hata tha ina ile kwiko ndo tinio ngathi tha ni ya ile kusu se kombe kiki gui nduso si usosia yukila na ile kwa ni mobya ndo we kondo na kwita lakini mwana mobya ndo wakibuki yuki bo kikombe kibo cha kuno kusu sia na nuwe miwe kusu no ambi sio nde yongwa no sio with the ando mundu aiweta no tatasi yaita muthukumi wa musi yuambie ukakwiyanda twa undu suka sia bwithete undu uibuye munda ko waku munda ndui mwene we have to thukumi no ilogito tunge wamubya nundu wi mwiki kukwima munda nesa lakini ndikwazi katha tinye ni mie muija etha bosi wa mundu ngia kaima na tuija ogili kwa konde chini ni ukolia ndanamba kuma bu andu amatanena atonge atusakuana magathi bunge na magakilia mumaile wekanwa mwata pe matambia mose awa ma MP kana ma women rep kana ma senator alama alikile mbungeni na mwe makilili. Thank you so much. Kila ndo nakwa seniki ndini wa katiba pe article ninulitwe ibani ngwe sosisa eta wa kendo cheto recall clause kana ni mtu andazu imatu na kuitwa na miaka itemi thelu yutainywa ndo kuma eneo la bunge la mukasia mundu okay undu ndo muwakilisha lakini katiba kaetie mbunge kaete ikasobya mwao wa undu mundu tona kwiko ithi no la munene nikanai tundu muno maenda aku mazi zaiti kilozo bya mwao wa umeta kuifo nao pethina no tikren mayenda mayenda tundu makalio sobya mwao nyusu wa mumetha musi nengi ukaenda abuke kukuisa mbesa no imana angino kulika ku clock ni walika na yikala ndaisaini na juma la hivyo kwata maundu make na ndamanye tuku ya kana ndo lala wanenga we tuku yalika na lawa nzia likawape undunge na ke mundu eba ya kisiki aende na kwetela maundu make mekwe na ndezi mundu lawa ile thayika maundu asu aende na kwika tu maundu tungi twake tuongwa asia yumu ya osua ku recall etha mundu na perform ni waeleza wivo nikenda withie andu asu me on their toes tundu ninona etha wi mwalimu na wi mwandike sana alima private schools etha wi mwandike nimunenga wa target mukewa yu somo yaku je matuko ni windiwe wende nai uko na ikai ya muko tuko ikasomethie ikabutwe na yasa na ye no nyamusome na imanda mbinu ya motivate nikenda mekati lakini baitha na such a thing with ayu mundu bora ni wanyubiwe ku challenge la kinene ni kwitha be mwio wa ku hold our members of parliament to account with you in case why mo thukuma etha ndu nena nuto no tumwa lakini kingi ndo no minkulia na kwasya kanai pia in the meantime mwiso wa itamu yabika puta mundu usu enuke kaneta thelete pia kwitha na organization ingi maelezo kelebi na mukunete kelele kuna kelele withie mundu ucio na ndoka matanga mundu ucio ndoka ekilia biko kethia maiti hapana sio kailobi ukatunene na wamino nena no weza ukababa chui kindu kito no tuma andu mato no tuma mutongo iwo etha ayusika katika maundu ala ile kwika yep. Naindi ni mubya muno wakili naindi musiaisia witu vauni vangwenda tubike muthia naindi tutanambo mina wakili nito ya muthia kwa musiaisia no sio ukamana ni position siva ila andu tunyubana na tanyuba mundu uyaula wailo thikwika ni mwao na cha katatu twimana andu ao nthe mailetha mainena bamwe na maithukuma bamwe tundu maundu ao nthe tamanengi makathukume onthe nundu wa kututethia ithe kuba i mundu ailetha asembete akawila kake ulongi kake onthe manene bamwe meka maundu bamwe nikenda maete maendeleo bamwe ni mubya muno naindi ni mubya muno wakili naindi ni mubya muno musiaisia witu nundu wa kusakua kwenda ni naitwa thini wa kilungu cha Usili muthenyani wa umuthi baundi bote kunianzo manthi tukakomana ingi wa katatu masata ya tiwanesa.